kuhinja je pregledana i... 5 šilinga. Ja nisam znao, ali vjerujte mi da nisam znao. Ja nisam u kuhinju uopšte ni ulazio. Ja s tim nemam veze. O čemu vi pričate? Pa ovome što ću vam sad reći, Mustafa. Šta ćete mi sada reći, her Mustafa? Nema ništa u kuhinji. Bifteka nema. Idem da završim premetačinu po gradu. Nema bifteka. Šta sam ja rekao? Nema bifteka, nema potrebe da ulaziš. Šta će meni biftek? Ko da meni biftek treba? U stvari, ja ne znam šta je biftek. Evo, ja ne znam šta je biftek. Herr Schilling, je li to nešto od mesa? Auf Wiedersehen, Heil Hitler. Alaj, mane. Lajhman ni nanec. Per favor. Uzate mu meni. Beži, Roosevelt! Što to? Izvini, gazda, ljubite Durmiš. A gdje je biftek? Nismo mogli da odolimo. Durmiš i Roosevelt nisu vidjeli biftek u cijeli život. Vas dvojica pojeli cijeli biftek. Kad jednom kreneš, teško da se zaustaviš. Durmiš, dođi vamo. Dođi vamo da te sokim kralju, care ciganski, veziru firaunski, eto. A što me ljubiš, gazda, Durmiš ništa ne razume. Zato što te volim, Durmiš, zato te ljubim, Durmiš. Odo poslužit nekog Talijanca. Samo, Durmiš, da ti kažem, ovaj biftek moraš da otplatiš. Hajmo izračunat. 7 puta 2, 14, manje 7, 7, manje 2, 5. Znači, 5 godina ćeš radit, plate nema. Jebaj ga, Durmiš, jebaj ga. Nije Durmiš žao, gazda.